Njalo sibonye ngazo zonke isikhathi ehlala esikhuthaza siyi-St. Augustine engcwele section i-area lapha ehlala khona. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Nkosi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu lothando, sibonga ithuba elihle kangaka ekuseni ngale ukusivusa singabaphilileyo Nkosi yami. Isipho sokuphila simqoka Nkosi, sinika udumo phambi kobuso bakho. Nkosi yami ethandekayo, bese sibonga ithuba elihle osinika lona njalo elokukhumbula leli nkosikazi ugogo uOtilia Ncube. uNkulunkulu olungileyo, ukholo lungummangaliso, ngoba abaningi balufunda ngokubona kwabanye. oJoshua balufunda beluthathela kuMose, lathi silabo-ke oMose phakathi kwethu. uNkulunkulu olokuthula, lumama oselungileyo ube njengoMose phakathi komhlangano kagogo Ana, phakathi kwebandla elikatholika. Simbonile Nkosi yami ecenta indlela ebisiya kuma-confession boxes. Abathanda ukufunda bananzelela bazibuza ukuthi kanti kwenzakalani, bafunda kuye. Simzwile uNkulunkulu olungileyo enika umthandazo wokudumisa isikhathi sonke. Simzwile ehlabeleni, simzwile ethaya ukhululo uNkulunkulu olungileyo ephakamisa udumo phambi kobuso bakho. Kodwa emehlweni ethu thina izithutha ubengani kakwazi akwenzani, kanti abahlakaniphileyo bathaphile lolo lwazi. Lanamhlanje uNkulunkulu olungileyo babambelele ngamandla elizwini lakho, baphila ngawe uNkulunkulu olungileyo. Sesimcelela-ke ukubana ukujika-jika kwakhe ngelizwi lakho uNkulunkulu olungileyo, njengokutsho kukaSambulelo, imisebenzi yakhe emihle, imizamo yonke namhlanje imzuzele ukuphila nokuphumula okulaphakade phambi kobuso bakho. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Siyethula imuli kagogo uMancube lapha lengekho okuba ibusiseke ngalo umkhumbulo wokukhumbula umzali wabo. Siyabakhulekela abangafinyelelanga ukuthi babe phakathi balinkonzo esikwaziyo ukuthi basisekela bayakhuleka nathi. Sicela-ke ngayo Jesu Kristo inkosi yethu. Nkosi bapha abafileyo kuphumula ongapheliyo, Lokukhanya olaphakade umakhanyile amazaphula nokuhle. Zingamkhulula esonweni, zimenze alethwe entokozeni yokuba lawo. Sicela ngoKristu inkosi yethu. Amen. Inkosi kayibe lani. Kayibe lawe njalo. Phakamisani inhliziyo zenu. Siphakamisele enkosini. Kasibongeni inkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile. Ngempela kufanele njalo kulungile ukuba ngesikhathi zonke nasezindaweni zonke sikubonge uNkulunkulu Baba Somandla simakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngaye owavuka kwabafileyo yathi ethemba lokuvuka ekufeni, kuza kuthi labo abadabulise iqiniso lokuthi bazakufa bathuthuzwe isithembiso sokuvikela ukuphila okungapheliyo. Ngoba kulabo abakhula kwenkosi ukufa ikuguquka kwempilo ayisikuphela kwabo. Ngoba lapho imizimba yethu sifa lapha emhlabeni, sithola ukuphila okungapheliyo ezulwini. Ngalokho-ke sihlala ezintweni zasezulwini ndaweni nabangcwele bonke, sikhubela ubukhosi bakho obungapheliyo sisithi Dumiseni
ongcwele kufanele udunyiswe izidalwa zonke, ukuphila konke lokungcwele konke kuvela kuwe ngendodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu, la ngamandla kaMoya oNgcwele ngezikhathi zonke ubizela abantu ebandleni lakho, ukuze kuthi kusukela empumalanga kusiya entshonalanga kwethulelwe umhlabiso lo ongcwele. Ngakho-ke Baba, siyakuncenga ukuba ngamandla kaMoya wakho oNgcwele ungcwelise izipho lezi sikwethulela zona zibe ngumzimba legazi lendodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu, wasilaya ukuba senze inkonzo le engcwele. Wathi kusihlwa ngobusuku anikelwa ngabo, wathatha isinkwa, wakubonga, wakudumisa, wasiphula, wasipha abafundi bakhe esithi, "Thathani lonke lidle, lokhu umzimba wami oza kunikelelwa nina." Sebedlile wathatha inkezo wakwanga njalo waseyinika abafundi bakhe esithi, "Thathani lonke linathe, le inkezo yegazi lami, igazi lesivumelwano esitsha esingayi kuphela, ezachithwa enxebeni labantu bonke, ukuze izono zithethelele. Yenzani lokhu lingukhule ngami." Bazalwane, asifumeni imfihlakalo yokholo lwethu. uKristu wasifela, uKristu wavuka, uKristu uzabuya njalo. uNkulunkulu Baba, sikhumbula ukuswela kwendodana yakho lokufa kwayo ngobukhosi, lokwempela kwayezilimi silindele ukuyihlangabeza ekubuyeni kwayo. Ngalokho-ke siyakubonga ngokuthwela umhlabiso ongcwele ophilisayo, yamukela umusa lomhlabiso wendodana yakho onikelwa libandla lakho, yona eyakhutshwa ukuze sibuyisane nawe. Ake wenze ukuba thina esondwa ngomzimba negazi layo sigcwaliswe ngumoya wakho ongcwele sibe mzimba munye lomoya munye kuKristu. Angathi angasenza sibe ngabakho kokuphela, lathi zabelo ilifa labangcwele bakho, ndawonye leVirgo uMaria unina kaNkulunkulu, kanye noJosefa ongcwele umyeni wakhe, labapostoli, labofela ukholo baseUganda, kanye labangcwele bonke esikholwa ukuthi bayasithelela njalo njalo. Nkosi, yenza ukuba umhlabiso lo usixolisele kuwe, wandise ukuzalwa nokusindiswa kwabantu emhlabeni wonke, akuliqinise ukholo nasihlaleni ibandla lakho liphakathi uhambo lapha emhlabeni. Qinisa uhambo wethu wethu lane isikhonzi sakho lombhishobhi uAlex Thomas nababhishobhi bonke, labo bonke abasesikhundleni sobupristi, labantu bonke indodana yakho ekuzusela bona. Lalela ngomusa Baba ukupheka abantu bakho abakuthela abaphambi kwakho, ngomusa lokuthando lwakho ohlanganisa abantu abakho abakuzindawo ngezindawo. Khumbula ukuthi liyanconywa kwamsuka kumhlaba wambizela kuwe, ngombhabhathizo wafa kanye noKristu, sengathi angavuka kanye naye njalo. Mhla uKristu evusa imizimba yethu ekufeni, eyenza ifana nowakhe ngenkazimulo. Yamukela emshweni wakho bonke abazalwane bethu abangasekho, nalabo bonke abatshiya umhlaba lo benobuzalwane nawe. Sithemba ukuthi sizafinyelela ebukhosini bakho, lapho inyembezi zethu zonke zizakwesulwa. Ngalolo suku sizakubona uNkulunkulu wethu njengoba kunjalo, sifane lawe sikudumise kuze kuphela phakade. uKristu inkosi yethu esithola ngayo konke okuhle.